Ćao svima, dobrodošli u novi klip. Danas radimo unboxing ovih slušalica. Dakle, ovo su neke kopije Beatovih slušalica, a vrlo su jeftine, što se može vidjeti, oko 10 eura, ali su ekstra. Znači, prvo skidamo to. Imamo tu kabel s kojim spojimo te slušalice ovako. Znači, imamo same slušalice. Slušalice su vrhunskog kvaliteta i imaju jako dobar zvuk. Dakle, Beats. Vrlo su jeftine, možete ih nabaviti za naših 20 konvertibilnih maraka ili 10 eura. Znači sad taj kabel što smo dobili spojimo tu i onda spajamo ovo na telefon. Dakle, slušalice su ekstra. Ako vam se svidio klip, lajkajte ga i pretplatite se na kanal. Hvala puno na gledanju. Do sljedećeg videa, lijep pozdrav i čao.